кояш, һаумы зәңгәр һава, һаумы ғәзиз ерем, һаумы туған илем, һаумыһығыҙ, хөрмәтле дуҫтар. Хайырлы күн. Субты күн. Мераба. Здравствуйте, наши дорогие и уважаемые друзья. По традиции нашего урока давайте сделаем с вами фонетическую разминку. Телдерде шамартып алайық. Сначала я скажу все, а потом вы будете повторять вместе со мной. Ха, хал, хэу, хак, хай, хан, гас, за. Повторяйте, пожалуйста, за мной. Ха, хал, хэу, хак, хай, хан, гас, за. Афарин, молодцы. Сейчас мы с вами проговорим короткое предложение и повторите, пожалуйста, вместе со мной. Тидейкес. Халкын хеулы хакмарда хайрай хары хандугас. Еще раз по словам, пожалуйста. Халкын хеулы хакмарда хайрай хары хандугас. Халкын хеулы хакмарда хайрай хары хандугас. Афарин, молодцы. Сейчас прослушаем мелодию. После прослушивания данной мелодии, где вы себя ощутили? И какая картина предстала перед вами? Табиғат кылдыраматты. Ошо көйді тыңлағас, һеҙ ниндей урында үҙегеҙҙе тояһығыҙ? Еще какие ощущения? Урман буйында китеп утырам. Коштар һайрай. Афарин, молодцы. Молодцы! Звуки природы, звуки леса, звуки птиц, все, я надеюсь, услышали, все представили это прекрасное лето в такую февральскую зиму. Республика Башкортостан, расположенная на юге Уральских гор, славится своими природными богатствами. Бесконечные степи и равнины, стремительные горные реки и прозрачные озера, высокие скалы и глубокие пещеры – все это и есть Башкортостан. Минең илемдә йылғалар, күлдәр, матур баҡсалар, хуш еҫле гөлдәр. Минең илемдә сикһеҙ урмандар, алтын, көмөшлө, бик күп ҙур тауҙар. Давайте сейчас окунемся в удивительную природу нашего богатого края. Ә хәҙер беҙ һеҙҙе бай тәбиғәтебеҙҙе һүрәтләгән видео ҡарап китергә саҡырабыҙ.
О чем же мы с вами сегодня будем говорить? Бүгінгі дәрістә біз һеҙҙең менән нимә тураһында һөйләшәсәкбеҙ? Хөрмәтле тыңлаусылар, кто готов ответить нам? Табиғат. Табиғат турында, афарин. Бүгінгі көндә біз һеҙҙең менән Башҡортостан Республиканың табиғаты турында һәм ғөмүмән табиғат турында һөйләшәсәкбеҙ. Познакомимся с ключевыми словами сегодняшнего урока. Яңы һүҙҙәр менән танышып үтәйек. Башкортостан табиғаты, природа Башкортостана. Повторяйте, пожалуйста, вместе со мной. Башкортостан табиғаты. Башкортостан табиғаты. Афарин, артабан, природа табиғат. Табиғат. Афарин, гора, тау. Тау. Река, йылға. Йылға. Озеро, куль. Күл. Лес, урман. Урман. Афарин, степь, дала. Дала. Скала, қая. Қая. Қая, афарин. Рыба, балық. Балық. Птица, қош. Қош. Дерево, ағас. Ағас. Цветок, сәске. Сәске. Трава, үлән. Үлән. Пчела, бал, құрты. Родник, шишмә. Шишмә. Самый, иң. Иң. Высокий, бейік. Биек. Большой, зур. Зур. Длинный, ұзын. Озон. Афарин, молодцы! Сегодня мы с вами совершим маленькое путешествие по нашим природным жемчужинам. Бүгін біз һеҙҙең менән табиғаттың иң матур мөйөштәренә сәйәхәт ҡыласаҡбыҙ. Ер шарының картаһына ҡараһаң яҡшы ғына. Башҡортостан шул картала бер япраҡ саҡлы ғына. Взгляни на глобус. Вот он, шар земной. На нем Башкирия с березовый листок величиной. Перед вами карта, и здесь отмечены наши остановки. Һеҙҙең алдығыҙҙа Башҡортостан Республиканың картаһы һәм унда беҙҙең туҡталыштарыбыҙ билдәләнгән. Әйҙәгеҙ сәйәхәтебеҙҙе башлайыҡ. Давайте начнем наше путешествие. Беренсе туҡталыш Ямантау. Обратимся к нашему путеводителю Мифтахиддину Акмулле. Он нам расскажет о самой высокой вершине нашей республики. В переводе с башкирского языка Ямантау означает «злая гора», что одно из красивейших мест расположено в самом сердце южноуральских гор, в тиши густых и непроходимых лесов, под стражей неприступных хребтов. Это гора Ямантау. Она является жемчужиной Урала. Ее вершина отмечается на всех картах и притягивает к себе многочисленных туристов, которые ценят первозданность горной природы. С гигантским куполом Ямантау может сравниться лишь гора Большая Иремель. Еще одна южноуральская вершина, которая ниже всего на 60 метров. Ҙур рәхмәт. Тимәк, Ямантау Төньяҡ Уралдың иң бейек түбәһе. Самая высокая точка у нас гора Ямантау. Теперь мы хотим пообщаться с вами, уважаемые слушатели. Знаете ли вы самую высокую точку в вашей республике? Ниндәй иң бейек нөктә һәм нисек ул атала? Қазақстанда Хан Тәңірі. Афарин, артабан. Башкортостан называют краем озер. Их у нас больше 1000. Сейчас познакомимся с одной из чистейших и больших озер нашего края – Асылыкүл. Икенсе тукталышыбыз – Асылыкүл. Озеро Асылыкүл. Озеро Асылыкуль по праву считается одной из главных достопримечательностей республики. Оно овеяно легендами и воспето в древнем эпосе башкир.
Это самое большое и одно из чистейших озер республики. И по площади это одно из больших озер в Европе. Оно настолько большое, что порой кажется, что находишься на море. Вариантов перевода названия озера встречается несколько. Горькое озеро, развалистое озеро, светлое озеро. Присутствие слова «горькое» в одном из вариантов трактовки названия объясняется солоноватостью озера в связи с высокой минерализацией воды из-за бессточности озера. Зур рәхмәт, тимәк, Асылы күл Башкортостандың иң зур һәм иң матур күлләренең береһе. Озеро Асылы күл самое большое и одно из самых красивых озер в Республике Башкортостан. Опять-таки задаемся таким же вопросом к вам. Какое самое большое озеро находится в вашей республике? Кто готов рассказать нам о нем, об озере? Нинди күл һеҙҙең республикағыҙҙа бар, хөрмәтле тыңлаусылар, һәм кем беҙгә ул күл тураһында һөйләп китергә теләй? Ысык Кыргыз Республикасында эң терең көл, Ысык көл бар. Ысык күл, ярай. Афарин, рәхмәт. Артабан, кемдәр тағы ла яуап биргәдер? Какие озера есть в вашей республике, в ваших родных краях? Бізде Қазақстанда көп өзенді. Өзен туралы айтамыз ғой, иә? Елға туралы. Yok, күл турасында, күл. Озера. Көл туралы. Бізде ең үлкен көл бар, ол Каспий. Негізі ол көл, бірақ үлкен болған себепті оны теңіз деп. Афарин, біләбіз. Каспий күлі, Каспий диңгеҙе. Ала көл бар, курорт аймағы болып есептеледі. Жайық өзені. Одан кейін Марқа көл бар. А какое самое большое, либо какое самое глубокое озеро? Одан кейін Шайтан көл деген бар. А вы знаете, какое из них самое большое? Каспийское, скорее всего, да? Да. Угу. А самое глубокое? Алғаш қандай еді? Мы вам сегодня на этом уроке зададим очень много вопросов, на которые вы должны будете сами найти ответ, уважаемые слушатели. Переходим дальше. Тур рәхмәт яуаптарығыҙ өсөн. Эйе, ғөмүмән беҙҙең генә республикала түгел, ә ғөмүмән ер шарында бик күп күлдәр һәм улар тураһында әйтеп бөтөрлөк түгел. Инсур, һин нисек ял итергә яратаһың? Мин ваҡытымды урманда йөрөп үткәрергә яратам. Урманда? Эйе, сөнки хозур тәбиғәттә саф һауа һулап, ҡоштарҙың һайрағанын тыңлап йөрөүе үҙе бер бәхет. На башкирском языке для того, чтобы правильно выразить место вашего нахождения и место действия, используется местно-временной падеж. Башҡорт телендә эш хәрәкәттең урынын һәм ваҡытын дөрөҫ билдәләр өсөн урын-ваҡыт килеш ҡулланыла. Әйҙәгеҙ беҙ урын-ваҡыт килешен ҡарап үтәйек. Внимание, пожалуйста, на таблицу. Урын-ваҡыт килеш, местно-временной падеж. Ул килеш кемдә, у кого, ҡайҙа, где, нимәлә, в чем, где, кемдә, ҡайҙа, нимәлә һорауҙарына яуап бирә. Артабан. Урын-ваҡыт килештең ялғауҙары менән танышып үтәйек. Ла, лә, мәсәлән, ҡалала, ҡайҙа, ҡалала, в городе. До, дә, мәсәлән, урманда, где, урманда, ҡайҙа. В лесу. Ҙа, ҙә, тауҙа, ҡайҙа, тауҙа, где, на горе. То, тә, мәктәптә, ҡайҙа, мәктәптә, где, в школе. Сейчас попробуем полученные знания применить на практике. Вам необходимо употребить ниже приведенные слова в местно-временном падеже. Бирелгән һүҙҙәрҙе урын-ваҡыт килештә ҡуйырға кәрәк. Әйҙәгеҙ беренсе һүҙҙе бергә эшләп ҡарайыҡ. Урман. Ҡайҙа? Урманда. Урманда. Дөрөҫ. Артабан. Тау. Тауза. Күл. Тауза. Тауҙар. Тауҙа дөрөҫ. Артабан күл. Озеро. Күлдә. Күлдә. Йылға. Йылғала. Афарин. Тәбиғәттә.
Афарин. Далее дала. Далала. Афарин. Артабан. Ағас. Ағаста. Дөрес. Артабан. Сәскә. Сәскәлә. Дөрес. Афарин. Үлән. Үләндә. Һәм һуңгыһы шишмә. Шишмәлә. Дөрес. Был эште бик яхшы эшләнегез. С данным заданием справились очень хорошо. Ағиделкәй қайда? Ай туғайда. Ағиделкәй кеүек һыу қайда? Ағиделкәйҙәрҙең ай һауаһы йәнгә рәхәт, тәнгә ҙур файда. Безнең өсөнсө тукталышыбыз Агыйдел елгаһы. Әйдәгез тыңлап үтәйек. Лагайдель – жемчужина Башкортостана. Нет больше нигде такого места, где можно было бы проникнуться величием прекрасных гор Южного Урала, ощутить дух времени и прочувствовать на себе власть прекрасных легенд и сказаний. Река Белая, очень протяженная, ее длина 1430 километров, впадает в реку Каму, относится к бассейну Каспийского моря. На Белой возникли многие крупные города Башкирии. Насчет происхождения названия также есть две версии. По одной гипотезе реку назвали так из-за того, что течет с юга, от солнца, а потому светлая, белая. По другой из-за белесого цвета воды за счет содержания в воде растворенной извести. Ҙур рәхмәт. Тимәк, Ағидел Башҡортостандың иң оҙон йылғаһы. Ағидел – самая длинная река в Республике Башкортостан. Опять-таки мы задаемся вопросом к вам, уважаемые слушатели, кто может рассказать о своих реках, своей республике. Һеҙҙең республикағыҙҙа ниндәй йылғалар ага, иң билдәле йылғаны билдәләп үтһәгеҙ, беҙ бик рәхмәтле булыр инек. Кто готов с нами побеседовать? Бізде де елға көп. Иң билдәле йылғаны әйтеп үтһәгеҙ, самую известную реку. Жайық өзені бар, Іле өзені бар, Ертіс Ертіс. өзені бар, Нұра. Есіл өзені бар. Афарин, рәхмәт. Тағыла? Бізден Сырдарияда өтеді. Көксу, Ақсу, Іле, Шу Тобыл өзені бар. Афарин, артабан тағыла? Қырғызстанда Нарын бөлгесінде Нарын өзені бар. Чүй өзені бар. Демек, үҙән, мин аңлауымса, йылға. Реку үҙән называете, правильно? У вас үҙән река, а у нас үҙән йылғаһы бар. У нас есть река Үзән. Афарин. Деп айтамыз біз, жылға деген бізде де бар, жылға. Ага, все аңлашылды. Демек, һеҙҙә лә йылға тигән һүҙ бар икән. Рәхмәт, Афарин. Ол да су ағатын, бірақ өзенге қарағанда кішілеу болады. Арнасы кішкентай ол. Бәләкәйерәк. Аңлашылды, рәхмәт. Беҙ ҙә һеҙҙең менән өйрәнәбеҙ ҡалған телдәрҙе. Афарин, киреһе заданиеға күсәбеҙ. Переходим к следующему заданию. Вам дан текст. Здесь есть пропуски. Ваша задача заполнить эти пропуски, и некоторые слова нужно употребить вместо временном падеже. Һеҙгә текст бирелгән, ошо текстта һеҙгә күп нөктәләр урынына һүҙҙәр ҡуйырға кәрәк, һәм ҡайһы бер һүҙҙәрҙе урын ваҡыт килештә лә ҡуйып үтергә кәрәк була. Башҡортостан тәбиғәте бик бай. Иң бейек тау. Ямантау. Афарин. Ул тау тауда, эйе. Афарин. Қалың орманда қаялар бар. Афарин, дөрөҫ. Башҡортостанда иң ҙур күл. Ең зур күл. Иҫегеҙҙә ҡалдымы икән? Асылы күл. А хәрефенә башлана. Подсказкаға тигәндә. Асылы күл.
Әйе. Ул, Ул күлдә афарин, күлдә эре балыктар ірі балықтар yüzіп йөрөй. yüzüp йөрөй. Афарин, артабан. Иң ұзын йылға Ағиділ. Афарин. Ул елга. Ярында Әйе. Афарин, дөрес. Салават Юлай һәйкәле урнашкан. Афарин. Һәм Шушы байлыкты һаклайык һәм әзерләйек. кадерләйек. Афарин, молодцы. Справились отлично с этим заданием. Мы с вами сейчас научились употреблять местно-временной падеж без һеҙҙең менән урын ваҡыт килешен нисек итеп ҡулланырға өйрәндек. Афариндар. Красиво и разнообразна природа Башкортостана. Уникальные ландшафты с прозрачными реками и самыми древними горами, редкие животные и растения являются национальным достоянием нашей республики. С целью сохранения этой красоты в Башкортостане созданы заповедники и национальные парки. Башҡортостанда тәбиғәт процесстарының һәм күренештәренең тәбиғи әйләнешен, үҫемлек һәм хайуандар донъяһының генетик фондын һаҡлау өсөн булдырылған заповедниктар һәм милли парктар бар. Тимәк, беҙҙең 4-нсе туҡталышыбыҙ заповедниктар һәм милли парктар. Әйҙәгеҙ беҙ уның тураһында видео ҡарап үтәйек. Вы просмотрели короткий видеоролик про заповедники и природные парки нашей республики. Мин үҙем Бөрйән районынанмын һәм беҙҙең бөтә донъяға билдәле Шүлгәнташ мәмерйәһе тап беҙҙең Бөрйән районында урынлашҡан. Һеҙҙе барығыҙҙы ла ҡунаҡта көтөп ҡалабыҙ. Рәхим итегеҙ. Теперь перейдем, пожалуйста, к следующему заданию. И следующее задание у нас такое. Из данных слов вам нужно составить предложение. Бирелгән һүҙҙәрҙән һеҙгә һөйләм төҙөргә кәрәк. Мәсәлән, һеҙгә бирелгән һүҙҙәр: тәбиғәт, бай, Башҡортостан. Һеҙҙең һөйләмегеҙ: Башҡортостандың тәбиғәте бай. Ошо миҫал буйынса ҡалған һөйләмдәрҙе лә төҙөргә кәрәк. Әйҙәгеҙ беренсеһен бергә эшләп ҡарайыҡ. Ҡоштар урманда һайрай. Дөрөҫ, урманда ҡоштар һайрай. Икенсеһе: балыҡтар йөҙә. Балыҡтар күлдә йөҙә. Афарин, киләһе һөйләмгә күсәбеҙ. Сәскә, бал, йыя, бал ҡорто. Ниндәй һөйләм төҙөләсәк? Какое предложение? Бал ҡорто, сәскәлә бал я. Сәскәнән бал йыя. Афарин, киләһе һөйләм. Тау, күп, үҫә, сәскәләр. Ниндәй һөйләм килеп сыға? Тауҙа үсә. Тауда күп сәскәләр үҫә. Афарин. Артабан шишмә, бит, мин йыуҙым. Ниндәй һөйләм? Шишмә родник, бит лицо, мин я, йыуҙым, помыл.
Инде һөйләм телепсин. Мин шишмәле битемде Афарин, дөрес. Афарин. Әйдәгез хәзер һүзләрне тикшереп үтәйек. Һез һүзләрне исегездә калдырдыгызмы икән? Урман һүзе нисек тәрҗемә ителә? Урман, лес, коштар, птицы, афарин, күл, дөрес, река, Озеро, куль. елга, это уже река. Балыктар, балыктар, әйе. Бал корты, Пчела, дөрес. сәскә, цветок, тау, горы, шишмә, булак, родник. ратник, әйе, дөрес. Природа нашей планеты, нашей республики, вашей республики в том числе, многогранна и красива. Так давайте же сохраним эту красоту и в первозданном виде для наших детей, для наших будущих поколений. Кеше гомере буе табигать куенында. Ул безне ашата, эсерә, киендерә. Табигатьте хаклау ул безнең төп бурысыбыз. Һезнең менән хушлашырга матур һүзләр эзләйбез. Тормышыгыз гүзәл булһын, ак бәхеттәр теләйбез. Киләһе очрашканга тиклем Һау булыгыз. Рәхмәт.